Hello viewers or subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Nakaliang juga VPP kuat banten klanya ke seksyedu harata kadur bakala bantrei na kabenta upai ba ontang mengikwa banten klanya ke seksyedu buat mengikwa banten klan ya kita rasnong dijongi nang bakinla ban kamtring bahasyo nang ni sekmat ban sekri ya kejelam ban sekri ya disnong dipau dijongi kay hindi don gibriw bakwa panjangan bakla bangwa banong ni what brings up ya kita gibriw ni na voice of the people party habang itaw your constitution habang itaw yung kamangren sa party ini dia perkat ini dia persekutuan but hindi gibriw di presiden shit but ikwa perpitabi ya pipai ba naman pangihap ban aga cingkan Ontang ya kiba mentah hari, buat ya kalawai kebahagiaan, kepateng kebahagiaan, kebawan kiba don dijalan. But the kuala benong ini, baga voice of the people party, ikwa bandon kata ke politics kebayot ijnga, naga benta kari baga judgment dia kejawi. Hot ke jero, na cing pertu, ya ki nong yalam hill state kejawi, kiba layale. Sitom, di bawah angkut meter bensin, banyo yang kata kejala lajong, kejala kapura kebangilayo, haus nang kedai sepak nyebuan, ngai kejinggero, saki, kendai penap, bahagi tu bisnem, kedontang lawai kejing bakla, kata kejing bakla kalong, but habang itriang ya ka Yuri Organization jong ke Assam, haus nang kedai sepak nyebuan. Habang iyo yang autonomous state, diklaim ya keren, ya ke blok 1 buat blok 2. Kacing bakla, sisin bakla, haus yang kakandai sepak nyoho. Ka wanra ya kacing jenjar, ya gipara dok para Islam di jongi. Iba don hakatu kebinta jangka jala ke jongi, hadu kini kisi. Badai nak kene kada, mengiong bakum ke parti, bakum kita ginong yalam. Iba kuat penyalam ya kari berkejadian real. Ihapan perkat ya kalawai, ihapan perkat ya kalongrin kamandin.